Ke St. Peter's and Paul Choir Parish Pynthor Kra kelapan kutno yu Mawmer Jubilee rupa da kanggo kademblei ya kebalak pelong hayemeni St. Peter's and Paul Pynthor Kra Parish. Ya kini ke Jubilee rupa jika kenhun wai ke Parish Pynthor Kra ladep rakhi borok sisnem daki program berper balapan hak perda da kejing aingu lingba kemas bekut do fada payus syadap ubadai director kerempai kipajba kum kongsan. Ya kebalak senalang daki lingdok soblei ke Parish kiba kentup yu fada Yohanes war pakmau bari Parish priest ufada AL Jos bari assistant Parish priest bar fada John Soshang. Ai bakak tien jong blei kalong kum kejing roi yero hakidonut. Kalong kejing ai mensiam jong fada payus syadap hak sing kirpang Jubilee rupa ke St. Peter's and Paul Choir ya kebalak pelong men haka kerkendai terik benai jemang. Hak kejing ai mensiam jong fada payus syadap kong kongsan ulak hot la wer gi paj blei ke Pynthor Kra Parish khamtam ka kunhun wai balong kinong rak kubor ling bag jing roi kenut na kedonut. Kabalang hasatla ka pthei ka bahe kidon ki kunhun wai berper kibalong ki kunhun balang barit kilong kinong ra ek kubor babha ke jong blei ya kabala patai hak jing puli banikong ya kabala tho kum ka jing ai banyo ka jing e ban pin priang ya ka gospel ha karwai ka siaw ka de ka jing kwa jong blei ya kibriu banyo i ya ka Jerusalem matmai haba pen sngo shushu ya ki pa blei hak Jubilee rupa ka choir ka baya tingkhu bat ka procession Maria ka Parish ulong sngap ka kti blei ka don lingkat hakikam jungi bat blei ukren ya ka jing e hak para briu ka gospel menta ka saki hak bala kren ya ka jing ai bakhadu jong blei ka bari ka burom jong ka jing in ada jumpa berasem lagi kita jumpa ulai orang hanapi ba jumpa em kakak jumpa em ba kakak jumpa gua jumpa dia jumpa bertai kadang ya bertai insya Allah kita jumpa orang apa yang juga pesan orang hati ngapain mai ke bar jadi mulai berkong berkelasan di kawan juga apostol kawan lain Pakuno ini Kristen pun barang merek kelahiran di Citrai jauh di Pertumai di Kota Jungi dan Kajie berlabuh gendam apa di Kota Keren ke agak pela kawan kita bertukur yang kata Kajie jauh Paulus Barnabas ke gospel terasni pada keren yang isyahan no baik lagi Kristen kata bahwa balik bahwa pemain bagi lagi Kristen jila untuk mai oleh banyak berjisu berapa kadai kata hukum buat kembali so ye dan kalian kumbang mengantar ini bahwa gospel Yohanes kalau makat lah buat Kristen. Hakani ke Jubilee rupa ke St. Peter's and Paul Choir kidkhat ka kunhun wai kelap sngau ya kerwai kat kum kejuk jingkala gapor shushu abasdang ya kani jemput kut lap sngau i gelinti ya ke kunhun do sekretari ke Parish Council uba Dominic ke Lanong hadian kemas bekhoi lap pelai paiba ya ke kat sak kemau tempang do ba el hek bolong nomi khmat kathan shushu ya kani ke Jubilee la banrap lang ke procession Maria jang ke Parish hakabala ya tawiar ke sinong Pynthor ba hakaba ke cathedral ban kelawan manput bantem bar ki paj blei kala yok benta hak jing le du blei ya kemai beneng bayi hading ke procession la pun buat ke jing le kemen ya ke balap pelong ha Peter Hall da ke jingput ke burom ban ai burom mikit khot barim ki balong kinong seng bar ke jinga thu lingkot ki kam je ke choir do rang ba Matthew Moon swear berius ke tri nong seng walaupun hiar reklama jo ke Jubilee do sablei payus sadap bar ke jingot UK lingkat ke jing dua Jubilee. Boleh terakan rado burung kano pulau lukuman. Yes ngomoi dalam tabro jingai bajing kerkut menakkan or ni buai hagan ni kuayar kebalap arab sansnan. Haga jingai nanti juga. Boleh terakan rado meladun ingkar hati hati jat madu bersedang hadu bani kepuar. Inayai dua memang kerkut berdua. Pada hagan ni
por audio ne okay kolong kadak jong jing bang jing piang jong jing fresh kom na komenta ke burum ai balu ne okay kolong kadak jong jing kawai kadak jong celebration pen ai bor ai men sie mengi bar celebrate bar bor ke jing yem jong ku ro blai ki ka ki jam jong pan ke ne baro do chris utrai jong Amin. mariano rap kristai Berdoa dan jungi akan pal pun musim